ki holim khom na dingwa ka hindai hlan chu a hi le kitchen gardening ti chu melei hunlei in koma melei kitile he thei pen a hi kitchen garden hi in to kinai a me thei chu chum chum tu namun a hi kitchen garden hi alit didan hitimong a lending a hi akiti thei pon hi zongle phachum na a nei ding tina a hi lin han lang hi zongle a kho na di pon a hi a hin a loading hon a zoding pole lo ina ku na patna gamla ta a zong a bol thei a hi kitchen garden akiti ting le wang ina patna gamla lo in to kinai cha phat lut lo wal hun na thei mun heading a hi numai hon in nga ta gom a na aga to thai na mun heading kitchen garden a ku na hi phachum na tam ta thei in hi chi hol a chun ni anaveu hite a khat na a an che lo hingle thei ga za chum chum ho akung apat na lo hla a hi nung a so pi a ki koi zo ting le a nutritive value hlom a hi na ban a atuina a al na zong asu hlom thei a hi zi in a phachum na ding bang ta in ta sa a ding in phachum na apizo pon a hi kitchen garden bol hin sum safe kiu hilovin I hun lei chu ema ta in ikilho a na ito a hi zi in ta sa ading in exercise phata a hi na ban a mele theiga ho lo sa a so pi pi koi ngai lova ine num phat phat I hun num phat phat le kila a fresh ta ane thai a hi hi chun ta sa adinga dam theina a hin lo le ai cho na ding a sum ki seng jing zong akim su sa in doctor to ikigam hla sa in a hi ani na ding in ilo bol chu agam hla na a hi le phat tam pi a tha ha sempu ma na ga to ngai a hi zi in mi tam ta ding in lo gam hla a ga bol ding chu a ha sa in a hi adi in sung na tong mi nu ding in lo bol ding chu a ha san a hi kitchen garden chu in koma a hi zi in phan ong chom khat nei ka aham a hi lo le an hum puma ga lu na ga to thai a hi time zong a safe in chule bazar a mantam ta a mega cho angai pon a hi hichikeu chu hilovin bazara me a hi lo le theiga ki koi ho khu hoila ya kila ham chule ipiti ki koi ham ti I he povin hichu ai hoding a khunung chan a damona thei thil ega ki cho kha theu a hi hichu hol a ku na ikivena thei u chu a hi le kitchen garden bol a hi damona thei chemical te zanglova ema in thing ta a ikitu ho ine le tu le tu ading a aphachum a hina ban a khunung phat sau ta tu le tu adinga aphachum a hina ban a khunung phat so ta chana ding a zong lampi chum chum a phathai a hi kitchen garden bol na ding a het ding thil them khet ho chu a hi le kitchen garden bol na ding mun chu tuin achup na mun hiloading le kiu be se le ata be se na mun hilova tui phata a alun hla thaina mun hiding a hi kitchen garden muna hin lei vetkol angai ma in lei sanlam sang in avamlam zo ahoi in a hi soil pH 5.5 apat 6.5 ki ka ahoi penin a hi munjang a hi ding le lei thang ho chu hoita a te gui sela ki tu ta a zalding a hi munken a hi ding le lei ki tolmang lo na ding a adal ding chang phata a sim ding a hi lei ite gui zo ting le bong e lei kisu sa ho to ihal le vermi compost a hoin a hi thei phung ki ti po chu a phung vu a chule zan hat angai ma kieu hilovin aga hoina ding in a pha cha a hung vu a akim vel su thing jing ding a hi thei phung khat ding in puimo ma khat le alo thei lo khat chu tui a hi thei phung hi aphung vu ding apuimo banga chu tui zong ama ho ding in apuimo in tui pi jing ding a hi thei phung kim khat chu aba a kunin akitu son thei in abang khat chu amu a tu te angai loi ome hi chu ho ding chun nursery bed a amu sun masat ngai in a hi nursery a amu akisun ding dan chu a hi le lei hoita a te gui sela square meter khatna bong e lei ki su sa kezinga apat kezi som hal a tu khom ding a hi hi chu zo ting le rice bed meter khatna lin centimeter som lenga vela sanga bolding a sounding dan chu a bolding hon a dei dan dana a bolding a hi thei chi ho chu nursery bed na I bolting le amun lo na ding a seed treatment bol masat ding a hi nursery bed na sung ding chu a hi le
asun khan phat thlin ka a ding a hi thei phung chum chum a hi dung zui in achi tu phat zong akibang pon a hi ama sun khan phat to ki to a sun khan ding a hi ipi hele thei chi ho hi phai gam le thinglang gama tu khan phat akibang pon a hi hizi a chu a phat dung zui a tu ding angai ma in a hi vet sa na ding in tomato bang chu thinglang gama atu ding phat chu jun thla le august thla ki ka heading a hi phai gama September hla le November hla ki ka hi thei ding a hi hitabang chun thei chi ichin num ho het masat ding apui mo ho het masat na itu le lol hen na thei a hi hun bol na ding to ki sei a het thei ding tam ta a in hi chu dung zui chun thei ga ho chu phat dung zui chi a vet kol a tui ning hling se na pi ding a hi apui mo ho cheng cheng tu ni a isei zo lo diu zi in alang pi them khat isei ho hin ananga taw hi te ka ki pa e